kanyaman kay Pampanga, mis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, mis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga mano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, mis ng Kasuelo. Pampanga, Pampanga, anak katampong kakuswelo po ketikeng Pampanga. Mayap augto kabalen, detang kaya kami pong talapanalben, alaganas pong kayabe, mikeng kwentuhan ng makaniti pong oras, na ano pong kasalungsungan yung kagawan. Nino po yung kayabe yung kanyan, at nano po yung kaya kayong kakanan nung sakaling maugto na koman. I-share yun naman po kaya kami at makiyabe kayo po king kaya katamong kwentuhan. Live na live tamo po keng Channel 36. Ang po keng Facebook page na ning CLTV 36. Kaya pong CLTV 36 YouTube account. Nano pa tayo, biyami po kaya kayo ining balitang mga palyari keti Labuad Kapampangan. Naano pa ta kabalen, ing amanong siswa ng poping kulturang Kapampangan ing kaya katamong gambulan, ampong pagmasabalan, ngayon pong Webis 22 ning Setyembre. Nung apapansinan nyo po kabalen, ako pa mo po ing kaya kayong akayabe king kwentuhan ngayon Aldo, uling ka akong partner ay Jodine, muntaya po kay Moa signing na ning Giant Lantern Festival. Dawan tamo po po tanong kayabe tayo hanggang via Zoom muna. Bakan taabalo tamo po ng mga palyari kaya pong pintalana pong event. For the meantime po, punta lang tala pa mo, retang kaya katamong kabalen. Abida po, ngayon Aldo. Ren kaya katamong birthday celebrators. Oreni na po, ren kaya katamong bida at mag-birthday ngayon Aldo. Happy birthday to Stephanie Kanda. Ayan, sana kumabaya pa yung kaya kang biye at magpapansit na kaman. Happy birthday mo naman kang Aurora Baby Ramos. O yan po, yatching Aurora. O yan, Michael Manalili, happy birthday keka. Sana ay enjoy ming kekang birthday ngayon Aldo. Oh, may Tita Leng Vidal Nunez. Tita Leng, happy birthday. Sana manatili ang iyong kagandahan, kagaya ng kagandahan na meron ako ngayon. Oreta po kayo po. Potatin kayo namang kakaluguran keng biyan na mag-celebrate keng karelang birthday. Pabalo yung po karela na iyo po kakalingwan keng karelang special day. Potatin kayo mumburing pa shout out o i-greet an keng karelang anniversary kalupad po rin kaya katamong kakaluguran deni po kanu malbela keng kaya katamong programa Aldo Doreng talapagobra keng presyong kaibigan meat shop king San Luis Pampanga na mag-celebrate 3rd anniversary da po thank you po keng kaya kayong pamanalbe. Anti mo rin po ring magobra keng Bank of Makati Pampanga branch headed by branch manager Robin Dungo na mag-celebrate po ngayon karelang bakuning Bank of Makati as 67th anniversary da po. Deta naman po manantabe king Let's Talk Heart to Heart. Yung pisabyan po ngayong Sabado, ayan pong kasanting topic. Nung ikayo po, tatas kayo presyon, migagana ka kayo. Ing karela pong pisabyan kayong Sabado 5 p.m. Ing topic na po ng Let's Talk Heart to Heart tungkol ya po kayong atake sa puso ay kasanting na pong dakal tamo po abalo tungkol ken. Po niya po ay pabren na ayal benyan. Bukas po aldoning Sabado 5 p.m. Oy, kaya katamong question of the week. Last day na mo po yan ngayon Aldo. Po, tabisa kayo pong magdake. King kaya kayo pakibat kening ko tangay ni. Makanano mo pong asabing tune kang Kapampangan.
Kabalen, oreni na po rin kaya katamong suking, talapanalbe, Mama Ditas, Dizon Simbulan, alayo po'y Jody, ako pa mo po yung kaya at yung nga programa, busy ya po'y Jody, kaya nga Giant Lantern Festival, maya pakaugtuan po kaya kayo po, Aching Ditas, awa, kanyama na po ning ulam yun, si Mapalay Jody, nung ali mag-alburoto naman kening programa, uling na pong kanyama ning kaya kayong ulam, lagat hito ampong upo na ating sardinas. Ay! Jody Burr! Ay, nina, yung ulam. Ay, inanunsyo ng... O yan. Ayan. Ay, no ka rin niya. Kami paabot. Sabi ko kare, busy ka. Munta ka kayong Giant Lantern Festival. Inyaya ko pa mong daily. Makanyan man. Oy, ni mag-chati, Tita Ditas lagat hito kano. Ampong, opo, ating sardinas sing ulam. Muna. My favorite ka no. Tita Ditas, ay ta, sisit-sit ya, my favorite ka no, paglelehe pa mo po. O yan, pasensya na kayo pa mo po kano anang Jody Berne. Ating nga pong maulagang lakad ngayon Aldo, keng Lunis tane po kanyan, kaya opotan, lawan tamo po later, baka makapag-banter kami po keng Zoom ne. O yan po, reng manay na, keng kaya katamong balitang balen, balita po keti, Labuad Kapampangan. Pupuntirya na po kanuning lokal kapanibalaning Angeles City, ing kasanayan da rin tao, king syudad, karas po kayong gustong paralaning pamanugse basura o ing ausan tamong waste segregation. King utos na po ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., may bale-baleya po yung City Government and Natural Resource City Environment and Natural Resources Office o CENRO, nung nuka rin pegumpisan ding information dissemination, education and communication campaign, king barangay sa Lapungan. Napun po yan yung web September 21. Tiro dala po rin residente nung makananong pikawa-kawani yung basura king kategoryang biodegradable para po kitang malalason pong bubulok a basura amalyaring ikut-kut king gabon o gawang pong fertilizer ing residual waste o itang alina pa kinabangan pa kalupa da po ring single-use plastic reta pong paper cups, tetra pak, detang pinuman tamo pong buko juice neng sasalita mo keng street keng karendalandalan. Pakawani damo naman ng hazardous waste, kalupa na po nitang pidukanan pintura, spray, ampong electronic equipment. Atin muna pong healthcare wastes na aman wanda, reta pong gloves, retang face mask, makanyan, o reta po, kailangan kakawani nila naman po reta. At syempre po retang recyclable, o pwede pang gamitan pa si bayo po retang plastic bottles, ampong scrap metals. Nung alalang trash can o trash bin, malyari la kanong gumamit sako at dinan lang lagyu, deti, bang ela po malito, king pa manugse, basura. Pega nakadamo rin nga, alang plastikan, plastic palit bigas project ng city government, nung nuka rin po, deng recyclable plastic, papalit niyang abyas. Ing metong akilong plastic, katumbas na ing metong akilong abyas. Deng plastic collect, tagagawan dala pong brick pavers, o lalagay dala po retang kareng proyekto ng LGU, kareta po dadalanan na po. O yan, itita ditas, may palawi ako kaya nga comment na sabi na, linsutya, abaw na yung ulaman. Ikit na pala Jody Burr, nanding linsutya. Opo, paborito na kanu mag-chat na po kanyan kaya kayo, tita ditas, Jody. O balaos taong po yung kaya katamong pamagbalita kikilalanan niya kanuning San Fernando LGU ing South dareng miyaliwang sektor bang misubong ing tourism industry kay syudad. Ini po ing balita ng JM De Jesus. Ita pong pandemic na balata mo, imposiblita ng alagpasan, and yet here we are 3 years after, we are thriving at akakita mo na mamasensuta na po ulit kaya katamong tourism industry patuloy po sana na adyang nanupay data nga pagsubok kaya katamo maging tamo pong resilient masikanalog uling basta't abe tamo ala tamo pong pagsubok na ali alagpasan.
Ining maging pasyag ng Pritzl Olalia Faustino ay pamuntok ng Arts, Culture and Tourism Council ng Sudating San Fernando King Mera Pata Tourism Star Awards 2023. May daw ni aktibidad at ego ng daring mayayaliwang stakeholders ng Heroes Hall ng syudad anyang Miyerkules September 20. Ing Tourism Star Awards ang papang stakeholders day tamang kayo ng Syudad San Fernando netong yang pamagkilala ka rin kaya katamong miyayaliwang tourism stakeholders malibat keng pribado ang pampublikong sektor na ning turismo uling nung alalo rin ni stakeholders tamo maging makanita ka biye ang pangkasanting ing turismo keng kaya katamong syudad at alimo ing keng syudad nun ing tourism industry keng kaya katamong probinsya mo naman. May di na lang galal ding maigit 180 awardees king ana makategorya. Apin din ring DOT accredited tourism-related establishments, tourism statistics excellence, most participative tourism frontliners, child safe tourism establishments, barangay tourism program champions, 10 partner orgs. Kaya bayang CLTV 36 karang kilala daki may sabing okasyon. Kinlagyo na po ng Last Grove Company sa po ng CLTV 36. Pasalamat kami po ng City Government of San Fernando, kaya pong Galala Binyeyo. Asahan nyo po, taglos-taglos kami na akayabeyo, baka nitang lalo ya pang minono, ing kultura ang pong turismo na ning syudad San Fernando. Metong yakanukin 10-point agenda ng pamagobyerno ng Mayor Vilma Caluwag ipamagpasikan king tourism sector. Naging aktibo ang syudad sa mga meetings, plannings, collaborations, at exchange of ideas towards one goal. And that is to keep San Fernando's tourism brand alive. Katuwang namin kayo sa mga malakihang aktibidad, gaya ng taunang Giant Lantern Festival, Piestang Fernandino, Kaganapan at Malialdom. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Oren po din mapila na balita po king kaya katamo pong balen reta masanting pong balita kasanting na po talagang kasanting na reta pong aliwapang balita keti labuad kapampangan ni Ayal Benyo po potang alas 6 keng balen at balita inya naman po laganas kening CLTV 36 babiemi po kaya kayo nung nano pong malilyari keng kaya katamong komunidad at syempre po ning makanining oras atin tamong kwentuhan niya eko po mama ko king pamanalbe uling king pamagbalik ning kaya katamong programa pisabyan tamo ining Center for Kapampangan Studies at inya palang miyaliwang museum nung no ka rin akit tamo ing pagmaragul na ning balen lakwas na po ret ang pagmaragul tamong kabalen. Magbalik kami po. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
nanonood natin. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. As na po talaga, king kanyaman, Keti Keng Pampanga, lakwas na po nung ating tamo pong pamitalamitam king ama nung si Swan, kalupa na po ning kaya katamong programang Nanupata. Bali po king pamikatago na ini, ating tana po nga bisita nga katalamitam tamo, pero bahiyan, ating tamo po nga metong announcement, ne, para ya po kareng talasawa. O yan, meto nga po nga, one-day ugnayan seminar. Bukas ya po yan, September 23, Sabado ya po, ne, bukas. Libre ya po yan, karen po nga misawa nung bisa kayong makabalo nung makanano ya pong mas apatibe, kaya kayong relasyon, ne, mag-attend kayo po kay seminar, ayan, maganap ya po kay St. Paul, ay kay St. Joseph Chapel, King Clark, Pampanga. Munta kayo pong maranon bang magparehistro ba kanita po balo yun nung makanano yung asesening kaya kayong biye, pamilya at kaya kayo pong pamiyabe, misawa. Balo yun po kabalan, metong pang asabi tamong sangkan, nung bakit pong maswelo tamo Keti probinsya, itang atin tamo pong Center for Kapampangan Studies. Keti po maging official, legitimate at sentralisado po ingse ka naganang impormasyon para kilking kulturang Kapampangan. May kakalugar po para kareng maulagang treasure o kayamaning probinsya at ding pipunpunan tamo. And of course, itang atin tamo po nga center, nung nuka rin atsula po, bang sumaup, king pamagambul pa, king kultura at amanong si Swan. Balo yu po, kilub na ning center, ne, atin taon po palang miyaliwang museums, adikil ka rin miyaliwang treasure na po ning lalawigan. Bang kanita pisabyan din, kaya betala po, di Sir Robbie Tantingco, ang Executive Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Anti mo rin po Ma'am Myra Lopez, ang Administrator na ning Center, kaya betala po via Zoom. Ayan, Sir Robbie, unahan ko na yung Sir Robbie. Sir Robbie, sige po, mag-shoutout na kayo po. Bayo tamo po mag-umpisa. Shoutout, na po rin sabihin nita, mag-greet ko, kareng tao. Sir Robbie talaga. Shoutout. Well, din pamilya ko kasi lalo kayo. So, access na naman pala yun eh. Opo, ay albenda kayo po. Sige, lonta mo. Shout out to my grandchildren and to my son and daughter-in-law. Kumusta kayo, Ken? King Versailles, King France. Deta mo. Ikit Kevin po yung Facebook yun. Ikit ko, sabi ko, ay Sir Robbie ako, may anak niya naman kanining lakwas kayo, kasi abe no, laganas din kayang apo, at saka na ako pong katula, talagang linibot yun po Keti Pampanga, pita katakikiyula naman po kay center niya. Sabi ko, sigurado ako anong kasuelo yung Sir Robbie kanini. Ma'am Myra, it's your turn. Maya pa po kareng hanggang manalbe ang pong makiramdam king topic kaba pong ikayo mamangan kayo ken sigurado biyernes ngeni balatong o kami po at kami keni bang antabayanan nyo kami pamurid po hindi ang mamangan po. Ma'am Myra, anya kasing taulitang may pagkwentuhan ng programa tamo topic yo. O ning CLTV po ngeni may ginakay pong Kapampangan channel niya yung topic gawa tayong nanupata. Opo. Okay. Yes. Sir Robbie, Ma'am Myra, makalungkot man po na yatin, itamo po nga, itamo buo po, itamo po kaya Pampanga, kayo po kayong center, makain buo, kaya katamo pong tula, pauli na po mayango, po biya, kaya katamo pong kakaluguran mo naman na hardworking cultural worker po ay Sir Francis Musip. Aga nakakaya kasi Ma'am Myra, the last time na interview kaya po yung Ma'am Myra, kaya ni Sir Francis, kalian niya, kasi
kasi ining topic kanita, yung programa tamo kanta ni Ma'am Myra, topic ya. O ting pamasa na kanu, toothpick? Maili na kero mong maili kanita, wa? Kaya kayong programang toothpick ka na, maili na kayong mailing Ma'am Myra. Uy, tapuaga na ka tayo. Bayo tayo po siguro munta kayong pagkwentuhan tamo sa Robbie. Di na tayo pa siguro pami katago. Nabanggit niya mo naman Sir Francis Musni. Ni siguro pami katagon para pasalamatan tayo mo naman kayong maragula ambag na ikami po. Kayong maragula ambag na kayong CLTV na ausan miya pong maging resource person kaya katamo pong programa. Ikayo mo po, di na tayong dita kasaya. Anong aeyo kalingwan bagay tungkol kang Sir Francis. Kayo pa po, Ma'am Myra, minunayan na din ni Sir Robbie. Francis kasi masyado yung nakalabalo magigisan ding ideas na king kega na ganang bagay. Ekwa kalingwan kaya, kay Mausya or Muntaya keng opisina, makanini yan na anniversary ng makanya na balunongan deta retang 100th anniversary, 50th anniversary, daring events, daring importanteng tao keti Pampanga. O ito, kararagli sabihan kaya kami at i-celebrate nilang mabilisan. Ang popang Francis, naburing mula-mulala. Mimimwaya, mulala na rin kasabi na. Agad nang sabihan kaya kami kanta, tabanda kayo bata lang. So, ngayon, kung ating camp program or event at if Francis in proponent, dapat sigurado at kumpleto la rin gamit gamitan ng programa masalese, uling tatakot kayong matabtababatan kayo. Wapin po. Hanggang Sir Joel Malyari, makanyan mo noon po yung manuana kaya kami. Potang linubaning metong bagay, ani ka-stricto. Sir Robbie, kayo po hanggang Executive Director na kayo ng Center for Kapampangan Studies. Na ano mga turan kayo naman? Potang mga manuay, Sir Francis. Mahal mo, Francis, may ka-eloquent. Kaya Kapampangan, kaya English, at pati Spanish. Potang magsalita net, talagang ako, I'm a fan. May marilya ako kaya, uling ot kabyas na kayang pangamanong Kapampangan, kaya ba't biyasya pang mag-English, at biyasya pang mag-Spanish. At saka as may ka-forceful, potang mag-explaining bagay-bagay. I met me, Francis, many years ago, in the earliest days of the Kapampangan Center. Seminaristaya pa kanta king San Agustin, mangarap yung maging Agustinian missionary. At kanita pa, mapanyawap na kaya kami. Binukulat na yung library ng San Agustin Museum. At pepagit no kaya kami, retang kakamalan na talagang dokumentos ka rin. And since then, like what Myra said, kaya kami. Very supportive. At saka, maski na nung anniversary, daring memorable Kapampangans, daring pangatatag daring Balen, malunongan din. And he kept alerting us. Kaya ngayon yan, 100th anniversary ng Jose Abad Santos, sana. 75th anniversary na ng Archdiocese, sana. So, magplano na kaya kantang events niya. Yes. So, ito yung natatanda ng Kang Francis. More than the nakatula, ang pongkay. Of course, dakalama kanya. Dakal mo rin times na kaya mga sermon kaya kayo. So, kaya I will witness mitang explosive kay na outbursts. Ang po itang kaya kabunya mawala kayong sirkulasyon. So, kaya months at a time talagang maglaylo yan. And to us, kay Lareto, those are really, kumbaga, bala mo, famine. Parostong atyo, fiesta. Yes. So, itang cycle of feast and famine na ita, memorize mo na ita kang pride. Opo. Aga nakakaya po yung fiesta, anepin kapag luto Actually, pututuna po niyan, mapagabatso ko po kareng Facebook kayo pong cultural workers kasi buri ko naman po madakal po abalo, ibat po kaya kayo niya. Kakit kayo mo naman neng mapagluto. Reta po, ikayo po Sir Robin, retang po post yung pong articles, gagamitan nila po kaya kaming programa, neng minsan chat na kayo hanggang mabeng, iba kan taro gumanyad kayong permiso po kaya kayo makanyang po And one more thing. If I can add, sorry to interrupt you, pero kailangan abaludan na Francis, kaya bala mo Renaissance man niya. In kayang range of influences mong kalawak,
Baludengan king archdiocese, baludengan king political circle, baludengan cultural circle, history circle, kabat king culinary. Yes. He is well respected and very articulate in all of those areas. So, yung pangawala ng Francis talagang maragul ang maragul. Emo meto nga bus-bus o meto nga hole, but several holes in the whole province of Pampanga and possibly the country. Kasi stalwart na yung local history, Francis. Sabi ko pin po, kumbaga keng meto nga pun, ikayo po rin bulong, ne? Bulong, ikayo pong cultural workers, at intarogong meto nga bulong, may lagas, ne po. Makanyan man po, keng meto nga pun, may ating mang malalagas, ating pong suli, ating pong lalput, ne? Sana po magsilbiya pong inspirasyon ni Tatang Francis, baka nita po, lumput la pa po retang aliwa ng kalupa na po na malugod po keng kaya katamong panga Kapampangan. Makanyan man po, Sir Robbie, Ma'am Mir, sabi dapin po, the work must go on for you, ne? At kaya kami naman po, the show must go on, ne? Ikay ko ne po, punta lang ko ne po talaga, ingasangkan nung bakit kinumbirada kayo naman po kaya katamong programa. Sir Robbie, ing Center for Kapampangan Studies, 100% open ne po ba ka rin bisita kasi balok pansamantalaya pong may close because of the pandemic? Wow. Recently pa, from Monday to Saturday, dat niyang mag-emerge tamo from the 2-year pandemic, hanggang kami mong kay Friday. Okay. Pero ngayon, sabi mi, dakal magobrang customer that ang available Monday to Friday. So, inopen mi nyari Saturday. Hanggang alas 5 to Sabado. Gusto namang weekday hanggang alas 8 ng deng. Opo, kumusta naman po? Dakal na po kanya rin anyang abalitan din na makabuklat niya. Dakal na po may mamunta, lakwas po karang estudyante, Ma'am Myra. Wow. Actually, Kenny, king Holy Angel, dengan estudyante mo, nagpa-schedule na lang ang mag-tour. At kalupa ng sinabi mo, dakal na lang naman din mag-inquire, mag-email, ako magpa-reserve kaya kaming reservation app na bisa na lang mag-tour keng CKS. And itapin, makabuklat na kami Mondays to Saturday. So, welcome kayo nga munta keng Kapampangan Center. Dakal na, dakal. Opo, ako po may graduate ko kay Holy Angel, pero adadalanan kaya mo po yung Center for Kapampangan Studies kanita. Tapos tauli kaya pong linuban niyan na sa Robbie niyang in-interview da ka. Maluwat na mo naman po ito, pila ng banway nilabas. I hope, ne, makapunta ko po kayo, baka taakit ko po itang maragula pa magbayo, kasi balo ko po mag-adapt na kayo naman kay bayong, kay technology, ne, baka nita mas apas, santing tayo pong lakwasing center. At siguro po later, kaya pa magbalik tamo po, Ma'am Myra and Sir Robbie, kwento ye po, makanano po inggewayo kay Center for Kapampangan Studies. Baka nita po, akit na may kapag-andap na po kayong technology. Ayan po na, kabalen. Magbalik kami po, pero makanyan man, retang kaya katamo pong shout out. Eyo po kakalingwan, i-chat yun lang, basan ko lang. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Pampanga, Pampanga, nakatampong Kasuelo, Keti, Pampanga. Uling ating tampong Center for Kapampangan Studies. Inya magbalik kami po keng pamitalamita-mi. Ikami po di Sir Robbie. Ang po Ma'am Myra ning Center for Kapampangan Studies. Bayo ko po, akutnan pa si Bayo. At intamo pong shout out kay ni Ibat po kang Donnie Lim. Nga na po, maya pa oras po kareng matenakan. Manyulong king kultura tamo Keti Labuad Kapampangan. Nga na po kaya kayo. Manal Bayan naman po live, Ma'am Alvi Bananya Sarmiento, gesta yata na po ni Ma'am Alvi. Ikong Anton, peki batane po itang kikatamong kutang makanano mong asabing tunay kang Kapampangan. Nga na pong Anton, kulturang Kapampangan dapat atindarang baby, ampong bapang boy. Kakano Kapampangan nung baloy bapang boy, ampoy darang baby. Totoo naman po yan, ela pumilala ko rin. Ring lagyong aren, kareng kaya katampo kay Tilabuad Kapampangan. Hello to Leo, Kalma, namanalbe po kaya katamong programa. Ining akutang ko ngayon ni Leo, actually, balo ko maragul ka partisipasyon, Kenny. Nung makanano, Sir Robbie and Ma'am Myra, nung makanano ya meg-adapt in a Center for Kapampangan Studies, King Technology, Sir Robbie? Right from day one, very attentive, responsive to the changing times. Po itang need na rin kaya kaming clients, siyempre kaya kaming visitors. Inyang minuna pa niya kaming printed material, magazines, books, research journals. Kaya kay Bananita, we branch out to mass media, na yung timong television show, ampong music CD, radio program, and then again, once more, we branch out to making movies. We produce 2 award-winning films, as you know. Ngeni, uling kengan kay digital, everything is happening online. So we are very lucky na actually kalma kaya kami pong den kaya kaming students, den information technology students, then com-art students, we were able to utilize them to produce all these apps. I don't know what the term they use, pero Myra can tell you about all of this augmented reality, all these things that make history more accessible, more interesting and exciting, more than the printed page. Bali po, Sir Robbie, sabi po itang augmented reality. Anyang muna kayo pong linuban kay Center CKS, ketang kalwa kayong panigar, burik sabihin, panigaralan kayo po. Uling buri kayo talagang akit. Center, uling sabi ko pin kaya kayo, maluan na ako po ngayon mumunta ka. Makapanigloya po na. Itang talagang akit mula po asalat. Pero nonetheless, akit mula po nung nanong atin kayo kay Center. Ma'am Myra, in Center for Kapampangan Studies,
Ating kayo naman po palang miyaliwang museum, kilub po. Bala ko dati, metong yamu. Pero abang kita, marakala pong klase na ning museum nga tsukeng kilub. Naala po reta. Maliban pa king 3-story building a Center for Kapampangan Studies na atin tamong archaeology section, atin tamong library, atin tamong Ambento Campo, Filipiniana collections, atin tamong little theater of 50-seating capacity theater, kung nuka rin nila papayal bereng niyayaliwang audio-video presentations, short films, agagawan da rin kaya katamong anak. Maliban pa kanini, atin tamo pang Mount Pinatubo Museum. Ami buklat ng 2016 anyang i-celebrate daya in 25th anniversary na ning eruption ng Mount Pinatubo. At king Pinatubo Museum makitaya in timeline na ning manibad pa niyang minunang memakbong niya in Mount Pinatubo hanggang niyang 1990s. Kitang bado tamo. Din mo naman niyayaliwang artworks ka rin na kinomission may ka rin kaya katamong local artists on how they interpret Mount Pinatubo eruption at yung naging effect na kiyada rin balang Kapampangan. Maliban pa kanita at yung tamong Museum of Kapampangan Arts during the Vicente Manansala sketches. So we have the whole lot of Manansala sketches na dinonate na kakatamo ng pamilya ng Vicente Manansala, Kapampangan at national artist. Manny Batia King, Balen Macabebe. So kini akit tala ring niyayaliwa ng obra, ang po rin kayang personal effects. Then ginamit ng brush, pantalon, natira na kayang coffee maker, lighter, gana-gana at sukya katamo, including kayang medallion niyang Miyaos yang national artist panuang 1980. At in kapat, bayong Billy, na may buklat pa mo nganing March, ang sinelebrate niya in 90th anniversary na ng Holy Angel University in HAU History Room. Mayakitya mo naman ng timeline nung makanano yung may gumpisa in Holy Angel hanggang nganing kasalukuyang panahon. So, din kaya katamong alumni, ma'am Jen, potang magbalik si Bayo Holy Angel, pantunan na yung litrato mo. At suka ka rin. At suka ka rin, atentang kiosk ka rin, computer, interactive ya, at sula rin yearbook, graduation programs, and niyayalawang litrato na rin events and activities sa milyari yung Holy Angel by year. Opo. Metong niya po yan, ma'am. Ma'am Myra, Sir Robbie. Metong niya po, yung HAU History Room ka rin luban ko. Uli nga, pag maragul ko po, nag-graduate ko po kay university ayan. At intamo pong comment, Kenny. Sabi na po, Harvey San Miguel, balok metong niya po ka rin kapampangan artist na susuportahan tamo po ini. Keng CKS kula mo munang ikit, deng drawing studies ng national artist Vicente Manansala. Nga na po. So ito papatunayan tamo po na talagang maragulyang pong bagay ng CKS na yan po, yung lamanan ng CKS karing kaya katamo pong kabalen. Sir Robbie, banggit na nandin ma'am, nakangkarakala komisyon sabi tamong mahulagang pressure na po kay kaya katamo pong kultura na makanano do pong makanano la pong miraras keng center din. Paralan. One is simple walk-in donors. Kaya kami sabihan na nakal kami makanyang ting balemi best na sa lawala alam kahit nilang kasino kaya Kapampangan Center. Siyempre, we love that. Kaya we go around then. Another way is dumurot kami Pampanga karinyan archives, stores, places, unexpected places. Kaya mag-research kami, mag-discover kami artifacts, hidden documents, then we acquire them. And nila acquire, because they're expensive, then we make arrangements na kopyahan nila, either through photocopy, or archival documents, National Archives of the Philippines, kaya king Dukti Library, other places, including abroad. Registros parroquiales, all the wedding, baptism, and death certificates
of every Kapampangan born since the 1600s. In all towns of Pampanga, they were preserved. Yes, Microfilmed by another church, another religion in Utah, the United States, and we negotiated with them. Pininandakin po tiyakan nila. So that, kung muntaya kining Center for Pan Studies in Network Research or Network Visita, one-stop shop na all the documentaries, manikinig ang third floor theater, Bisaya mo paking Filipiniana section, at sabi natin Myra, ang Teto Campo collection, which is the biggest Filipiniana collection in the country. More than 6,000 volumes of Filipiniana books donated by no less than ang Teto Campo. Dati at Ilocos National Library, transferred na natin. Yes, opo. Reta, kapag pumakanyang dadala-dala po kayong center, kakita mo talaga na ma-acknowledge siya po yung kakatamong center as talagang nung ka rin la po mag-live ang egana-gana magpakilala po kayong kakatamong kulturang Kapampangan. Balo ko po rin at yung kilobren, equally important naman po balang piece ane po. Pero nano po itang most prized possession na po ning Center for Kapampangan Studies. May pakailing. Edan na kayo mampuluban. Siguro, instead of most prized, the oldest. Kasi nakakamiikit nakalamig doon yung kaya kami na materials na talagang from as early as 1600 na dinari, from Spain. To me, those are already priceless. Kamila ng pera matwareta. Then, of course, there were the archaeological artifacts from Iraq. We got them from the National Museum. Hilareta, those are pottery pieces na likwan diretang nunang Kapampangan Keti bayo yung tubo 600 years ago. Yes, and then, we thought that was already the oldest until they found a prehistoric tree that was buried in the early eruptions of Mount Pinatubo in Habakan River. Yung Habakan River pala, forested yakata. At dintoy ning tree trangkay ni, petrified ni, meaning hundreds of thousands of years old. So, wami, tadilami yung Kapampangan Center. So, see, itang antiquity na rin kaya kaming collection. Date as far back as prehistory to the colonial period under the Spaniards, then under the Americans, and then recent history from families, from organizations, from LGUs, etc. Yes, opo. If you ask me sa pinakamahal kareta, they're all priceless. May mga quantify kay pera sa magkano. Opo. Nga po ka rin kaya katamo pong kabalen na Malbe, nung buriye pa pong lakwas, I appreciate, yung kaya katamo pong kultura ang popuretang itang local history o yan po yung Center for Kapampangan, yung magpatune na talagang makwal tayo po yung kulturang Kapampangan. Ma'am Myra, for example po ating pong group outside Pampanga or aguman po daring kabalenta mo na bisa pong mag-visit, kailangan daw pa po bang magpa-reserve? Kaya po, free po yung admission? Yes, free admission tamo. Ding magpa-reserve, we accept walk-in. Siyempre, detang daratang so tatanggapan tayo ng laren. Ngayon, nung atin namang bisang magpa-reserve, atin tamang reservation app. Malyari lang namang mag-email king Center for Kapampangan Studies via the email kapampangancenter@gmail.com o kaya naman mensahe. I-message nyo kami king Facebook na ning Center for Kapampangan Studies at sabihin nyo mo nung kapilan kayo bisang mag-tour king CKS bang book niya in apili yung date. Ma'am, medyo limitado yan po yung oras tao na, Sir Robbie. Mas masanting siguro nung bisita tayo talaga yung center bang mas I appreciate tamo po itang sasabyan ng Sir Robbie. Akit talaret ang prized possession. Nepo, asalat tala, retang 600-year-old artifacts na achipukan. Pwede lang salatan, Sir Robbie.
Alila po ito mga pag-crumble na. They're very fragile. Agata na po kayong silip na yan. So, agata na kayong lawe. Opo. Makanyan man po pasalamat kami pong maragul. Balo mi po, gagawa na po ni Holy Angel ini. Gagawan nyo po ini for the love of our culture. Lawan nyo na po. Makalugta mo po kayong Center for Kapampangan Studies na alang na numang babayaran. Pero po taglus la pong gagastos, taglus la pong manintun paralan, bakang preserve in kaya katamong culture. Po nemunano mo po gastos na po ng Holy Angel para po kaya katamong kultura. Ma'am Mirna, Sir Robbie, ating kami po kasing question of the week kaya ni kaya katamong programa. Bayuda kayo po before I let you go. Makibat kayo pa mo po. Kaya katamong po kasing question of the week, makanano mong asabing tune kang Kapampangan. Sir Robbie, balok marakalya pakibat ken. Pero mabilisan, Ma'am Mirna, makanano pong asabing tune kang Kapampangan. Tunay kang Kapampangan nung manyaman kang magluto ang punong paratot ka. Biasa manyaman ka magluto, Ma'am Myra, sinabi mo yan. Sir Robbie, ating kayo pong article about makanaan mong asabing tunay kang Kapampangan. Pero ikay po, personally, makanano yung pong asabing tunay kayong Kapampangan? Simple mo, yang alakan dayang Kapampangan o itakong dayang Kapampangan o yung masyadong yasang manamanong Kapampangan at kaluguran mo. Kaluguran mo na rin kapwa Kapampangan mo rin, kabalen mo. More than your language, more than your land, more than your history or culture, your fellow Kapampangan. Yung kaluguran mo dapat eksiping balere, kabalen mo. Kapampangan ka. Opo. Dakal pong salamat. Makanyan, kapag daramdaman da kayo pong mga manong makanyan po. Lakos na siguro retang kaya katamong kaya na burid. Itang balo yu po, lakos na ila pa retang po biyasang manyalitang Kapampangan. Na yung balo da pong ating pa pong way, how to show your love for our culture. Bala mo po may encourage la na masi-appreciate that. Gawala pong sarili dang paralan. Bakanta po maginla naman na patunayan damo ng apakit na Kapampangan laking puso da. Po. Dakal pong salamat pa si Bayu, na Myra, Sir Robbie. Sana po kayo po sasawa na makyabe po kung kaya katamong kwento ang Kapampangan. Laganas na kayo pong guluan kanyan. Thank you mo naman po karetang pamandam yu po kaya kami na video. Lalo na po retang kantang Kapampangan. Laganas mila naman pong papaluan. Thank you so much po. O yan po, balo ko, rin kaya katamalugod kayong amanong siswan, nagkakatamalugod kayong kulturang Kapampangan, kaluguran niya yung Center for Kapampangan Studies na po. Sana po nung ating kayo mo naman po maulagang Kapampangan treasure na atyo po kayong si Babale, nung buriyo pong masinop masalese at protektahan o yan po, malyaryo pong idalaking Center for Kapampangan Studies. Bayo tayo po mayari kabalen, gambulan tayo pa mong kaya katamong amanong siswan, dagdagan tala ring amano kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day? O yan po, lipaktong. O tangikit yo po rin, ano pong gagamitan yung term? Yung gamitan, kuliglig ngayo po, neretang masiglaning benge o cricket. Pero po, kaya katamo po nga mano, apin po rin, reng, lipaktong. Mayari na po yung metong oras sa pamitalamitam tamong ening aldoning biyernis. Ako po yung kaya kayong atching malago. Abayan nyo kaya pong pasibayo kayong Lunes. Abe ako na po kanyan. Din kaya kayong koyang pogi, Jody Mercado. O yan po ikami po rin kaya kayong talasuyo. Ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.